رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابندن وچان آرادو دنگ گلدن باشکو درن هجا ایرو 23 طبقه 2024 اینه لبرکسل ساعت نهل آمده ده گودرن هجا منوچین ساعت ده پیشکش بکن دم آزادی ری برا بویا یکتی خفت بکن همو پادشا برا یک بد و حق میا و فرسنده که جز پیشا میا و پارتی کلشون بخوا باور بد بسیار بد ایمان وهیه کدا وهیه حتی داویه شغلانده بدن اگر ما کرده خواب یک کرا با کور باجر ما به هفته ما عراقی جی پرتش قازانش بکرا ما جی ایرانی جی پرتش قازانش بکرا هنک به دوستایی هنک به اتفاق و هنک جی به زورا خوابه ترکیه ما بتر هنک تش قازانش بکرا ملی جوان و جبو آزادی ری برا پو دست به مشاد ریش بکن چالاکی مشاد ریش آکو هر سال وکی کفنشو پیه که دیرو کی تکرن و ای سال جبو آزادی فیزیکی ری برا پو ده 16 ایلون ده لآلمانیا باجر بلفلده دست بکه 20 ایلون جی لباجر دویسبورگ بداوی ببه کمیته آمده کارا مشید زن کوجوان و ده 15 ایلون ده ل دورتموند بن و تبل کنفرانس لسر ریبر اپو ببن دروجا دویمین ده جبیله فلته دست بمشی بکن دو قناخ دویمین ده باجر هم باش دورتموند و اسن روجا ششان جی و جوان خو بگینن دویسبورگ و مش بداوی ببه کمیته آمده کار بانک لجوان و جوانین کرد و انترناسیونالیستان کرده کل دورا ریبر اپو بجوین بله تجشه و تکوژنه بانگا تبلیبونا چالاکی سویه کی تباغه کرد کوردیناسیون سویسرا تفگر جوان شورشگر تجشه و جرین جوان تکوشر تکوژن بانگا تبلیبونا مشه کرن کوه د سویه کی تباغه ده پیکوره تجشه و تکوژن داخونه که بالکشان سر تجیتال سر برا بوگوتن ام د چارچوبه جره برا پر آزادی جپرسا کورترا چارسری دموکراتیک مش و میتینگه بکن دوی قوناغه ده تکوشنار برا بو گریلای آزادی کردستان مزن و خورد بویه دروجاوا جهان ده دماویه ام جوان تشتین جره برا بو فهم بونه و تشتری برا بو نشانی مدانه بکن پراتیکه ارکامه سرکه تکوشنا جبو آزادیه دوی ام تو آستینگان ناس نکن جوانی هیزا مزنه و دم دماویه ام تکوشنا خواه پینگاوی بگینن سرکتنه تجشه او تکوژن گوتن چلو مهن بتو آوی آگاهی جره براپو نای گرتن ره براپو 26 سالن دو اوده که 12 متر کاری ده لبرخواده ده دولت داگیرکر او درنده به جزای دیسیپلینه تکلار براپو گلان جهف خود دیگه اما که تجشه و تکوژن بانک لحمو آلین دموکراتیک دیکن دا کو تبلی مشا سویه کی تباغه لباجر لوزان دست پی بکن او لپیشیا آوانیا نتوینیک بویا جنوی بداوی ببه آزادی ری براپو و ریا چالسریا پرسا کرد گریدای تکوشنیه روژا مزن کرنا برخودانیه بلن برای خوابدن مردین اجبور و سیدا مردین لقوسر شین هات دانین گل بگرسی چونشینه شهید روسیدا مردین بناوی خویدن امین دمیر هفده آدر 2024 لیگل دو حوالین خوال هرم پاراسامدی شهید بو روسیدا مردین خودی امتیازی یا روزنامه آزادی ولد و مدیر کار نویسی یا روزنامه بو دتمنه که جوان ده افبار راکر بو و جخابات روزنامه گیری را و دهمان دمیده زمان کردی را پیشنگی کرده بو جبو روسیدا مردین لقوسر شین هات دانین گل بگیرسی بره خودانه شینه دهمان دمیده سردانجی به پیشنگی مبیا دلی پیکا دایی که ناشته و گلکه استولی سردانا شینا روسیدا مردین بون شانده جهیلا مالباتا و هاتن پیشوازی کرن سرساقی مالباتی جهات خسته بله نشان هر کسی دا کو بر
برسوکی چاوا دوی جدجمن را ولداین روزنامه‌وان دیلار آمد لسر گریلا بند آمد آنگو بناوه خویدن سورا آی ورده کرتن نویسی و ویده بیشه هینا 5-6 سالی بو لشکرین دولت ترک مالاوا شوتاندن او بزوره دانه کوچ برکردن مالبات و جبر کو جردوانی قبول لکه راستی ظلمه هات و نچرما جگوند بار بکن لنافچی آمد بسمله بچه ببن او جی د سالاتو هاد روسی زان ده بری خدا چین کردستان او که شروانه که آزادیه بناوه بند آمد لدیجی دشمن خرکر او درنده شرکر روزنامه‌وان دیلار دبیجه جانا گریلا جوش احلاق حسکرنه آفرینریا و جانا بدو بواته ریبر آپو شهیدین شورشینه فرماندار بنداجی به حسکرنه که مزن جانا گریلا پیجران لهر قادا برخوادن دنی هری پیشتر لدیجی دشمن داگیر کرد تکوشین کرد بنده آمد جبو استراتژی گل آشورشگری بخمریته وظیفه فرمانداری هرم داسر ملیخوا اولو بوتانه دست به تکوشنه که برفراکر لگلک هرم بوتانه شرکر وکی فرماندار جن آیه جاسره مورا خوال سرکتین دیروکی دا فرماندار بنده آمد لافچه سرد برواری هرم هرکول 25 تیر ماه 2024 دشارو بمبارانا دولت آترک ده لگل هفرین خواه بیشنگ دورموش دستینا بوتان و سید خان سنجر آنگو باران خملین تبلیغ کاروان نمرین کردستانه بو بله گلتن کشانک دبیجه گلتن کشانک دنوبت شیشخانه دا آخوی و گود اوین خواه بخواه لخوا خودی در کتنه چالاکی نوبتی یا لقاد شیشانه استانبول جاله هزین کد آشتو دموکراسی ولدیجی داگیرکرنا شهرداری جوله مرگی دروژه 68 ده چالاکی دوام دیگه نولرین گلک پارتی سندیکا سازی و ریخزدان بشتری چالاکی بون چالاگران تیشورتین قیوم بچل خواه کرن و دز به چالاکی کرن سیاست مدار گلتن کشانک جی چو سردان چالاگران و خفت نکر گلتن کشانک بالکشان سر گرتنا جوانی کرد این جبر گرتنا گووند و ها گود کسین با عقل لدیجی چاندا گلان شرناکن رئیس نشانی چانده دادن لدستلادری AKP MHP حرمتا نرخان و رئیس نشانی نرخ و پیروزیان ناده 68 روزن هون لور لبرخوا دادن حتی ایروین دستلادری درباره نوبت ده یک گوتن جی نگوتیه اف جی نشان ده دستلادری جی کسین کو کسیت وان کتیه پکته یا راست وینا کو هون لور نشان دادن خودی درکتنا لی اراده نرخ و پیروزیان حیا هون هبن امیجی هبن و پاش روزن آزاد و ورن مسوگر کرد بله تیجا گرتنا زاروکا کو راستی تجاوز هات بو شهر مزار کرد لمردین زاروک یک آذر 2023 ده تجاوزی و تکرین و یک ویدی جی خزموی ببورینن بناوی نچه زاروک جی بر تجاوز دو جانی بو و 16 چلی با بهانه کشتن بقاستی بر مرنا پتیکا خویا مری هات دنیای هات گرتن تبگل جنین آزاد تیجا تکیلاری گرتن زاروکا کو تجاوز لوی هاتی کرن هات گرتن و بردن کریارا مردین داخونی جل بر گرزگاه مردین زاروکان هات داین پارلمانترین دم پارتی سال Aydeniz Beritan Güneş Altın destek dan daxuyni de despeki de berdaf kateja amerdine hatice önce axıve gud devlet be biryarın xwa binga şiddet ameran amade dike angu zlaman amade dike politika be cezakirneji van kiryaran zede dike hatice önce gud adalet amir nine oha gud hatice önce da zani ku adalet amir nine oha gud em zaruka girti biteni nahilin امت کشنا خوال دیجی شر تندی و زینیت سردست ظلام taciz, tecavüz, adaleta, mer u politikayın becazakini mezun bikin. Başıcı parlamenter dem partiye Beritan Güneş altın ağıvı gud. Eme mafin zarukan legirtige bu Paris'in. Eme be peşengi ajnan takaz ve ziyniyeta serdest azılam helveşinin. Jinjan azadi ve be kabusa hamu Parisvanın pergala mer ar serdest. Pişte havna çalaki ürünüştüne pek hat çalaki bir duruşma jinjan azadi bedavi bu.
ولی دایکین آشتین ده وگرا ifade de jana xoşdesta bu hatin bibiranîn. Dayikên aştî parêzerên de qazayê de jana xoşdesta bûn di salvegera wefata wan de li ser gorê wan hatin bibiranîn. Malbatên Akçelik û Safalî ji bibîranîna kesên di qazayê de jana xoşdesta bûn li gundê Dirbêsan li ser rêya bajaroka bajêrge kaniyek çêkirin. Girse ewlê tevlî vekirina kaniye bûn. Li ser navê dayikan dayika aştî Gulbeyaz Mihçe axivî got ev kesên jana xweşdestan ne kesên pîroz bûn û ji bo aştî têkoşîn dikirin. Ew jî û hemû şehîd pîroziyên me ne. Ev kanî li ser navê wan hatiye çêkirin. Ev ezîz e şehîd jî ezîzin û pîrozin. Paşê jî girse derbasî gundê Şahiyê Girêdayê bajaroka bajêrge bûn û li ser gora wan Sosin Akçelik, Cihan Akçelik û Erdal Safalî axivîn û wan bibîranîn. Li ser navê malbatê jî Hasret Akçelik axivî xêr hatina mêvanan kir wiha got. Em sûza xwe nû dikin. Heta dilûpek xwîna me hebe em ê vê tevkuştin bimeştin. Pişta axaftin û duayan girse derbasê gundê Mavkawa bûn û li wir jî dayika aştî Adelet Safalî bibîranîn. Pişt rêzgirtinê sûza meznikîna tevkuştina hate dayîn û qarnefîl danîn ser gora Adelet Safalî. Belê sê karkerên ku stranên Kurdî guhdar dikirin hatin girtin. Hatta diyarkirin ku li Balıkesirê sê karkerên înşaatê bi bahaneyê stranên Kurdî guhdar kirin hatine biçavkirin û girtin. Özgür İpek, Mehmet Argın û Cemal Güzel dane êvarên navçeya 6 Eylül'e li Parka Atatürk stranên Kurdî guhdar dikirin. Polîsan jî bi hencete derdur ji we vegili û gazindin nasnamê wan kontrol dikin û dikin biçavan. Birayê Cemal Kadir Güzel ragihand ku birayê wî hevalên wî bi lêdanê hata biçavkirin wiha got. Piştî birên navenda polîsan li wir jî îşkence li wan hatiye kirin. Polîsan nehiştine ku sê karker rapora derbkirinê jî bigirin. Kadir Güzel dibêje piştî îfadeyê li navenda polîsan sê karker sevkê Adliya Balıkesirê têne kirin. Dozger jî sê karkeran bi sûcê propagandê rêxistinê û rabûne li ber polîsan û bi daxwaza girtinê dişinin dadgehê. Dadgeriya ceza ya sulhê jî sê karker bi heman tawanê girtin û şandin girtîgehê. Belê ferskirina zimanê Tirkî dibe sedem ku Kurd ji xizmeta tenduristiyê bêpar bimînin. Parlamenterê Dem Partiyê Doktor Heval Boza diyar kir ku feraseta bazirganê dewletê li ser tenduristî û polîtikan li dijî zimanê dayîkê têne meşandin bingeha pirsgirêkên tenduristiyên gelê Kurd e. Doktor Heval Boza anî ziman ku weke her tiştî li qada cemaweriyê jî Tirkî tê ferskirin wiha got. Li nexweşxana û hemû qadan ziman weke darê zûrê tê bikaranîn. Heval Boza mînaka nexweşiya kanserê jî da wiha got. Kanser mîna gelek nexweşiyan nexweşiyekî ku dikare pêşîlê weregirtine. Ji ber ku mirov dikare sedemên kanserê ji holê rakin an jî kêm bikin. Divê haya mirovan jî hebe ku li ku derê û çawa tedawî bibe. Li Bakurê Kurdistanê hem navenda tedawîkirinê nîne û hem jî zimanê Tirkî li mirovan tê ferskirin. Eger tedawî nexweşiyên weke kanserê bi zimanê dayîkê nekirin nexweş zimanê ku baş nizane nikare tedbîran bigire. Ev jî nîşan dide ku dewlet xizmeta ji bo tenduristiyê nabe Kurdistanê divê mafên hemû zindiyan xweser demokratîk û ewle bin mixabin rewşekê bi vê rengî li Bakurê Kurdistanê nîne. Belê nûçeya me dawê jî derbarê rewşa li Kerkûkê de ye. Siyade pedek û eniya Tirkmen civîna encûmena parêzgeha Kerkûkê boykot dikin. Partiya Siyadeya li Kerkûkê dibin serokatiya Xemîs Xençer de ye ragihand ku li gel pedek û eniya Tirkmen hevkariya xwe çêkirine angu bi dijmira hevkarî kirine û beşdarî civîna encûmena parêzgeha Kerkûkê nabin. Berdevkê Partiya Siyade Xelîd Mecrefî ragihand ku biryar dane li gel pedekî û eniya Tirkmen civîna encûmena parêzgeha Kerkûkê boykot bikin. Mecrefî got em bi israrên mafê wergitina erka walîtiya Kerkûkê mafê erebane. Ji bo wê em beşdarî civîna bê ya ku encûmena parêzgeha Kerkûkê ye em ê nebin. Belê wê derên hêja matin dawiyê bültena xwe bi xatirî we dem baş.